Yang Punapu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taramuk setting. I say Manung the Canada topic say politics over Rafale deal Hibani, Rafale fighter jet, must say France Indiana Lega the Bani, High River, Dil say Maron Ihan Hanba, but already you pay a parling that dilemma to Habani 216 gi, Adugumba 216 gi dil to Amuhana, Madusahi Kam, supply to Dunlapani, Todramatunga Mu India Sakala Matunda. Masigi deal say 2016 की September तक वो deal थी intergovernmental deal थी मतलब France की Dassault company का India government की तो नोबर deal ने हाई रिवर deal से मरोने Congress अमसुंग opposition की हाई टे मरोने Congress ने मसवाई राइफल deal से यमसाव न corruption तवे मरोने ना नसाई की my offset Indian offset partner खनबा अनिल अंबानी की aerostructure कोई limited तपी बगी वाफम चीनी मरोने ना स्वाई area से 15 December Supreme Court ना BJP hai tai BJP and the government at the center se clean chit pi bani madudi maswai se yengchiningai oide chingnaningai oide aduga pricing ki kari ki matang amsung Rafale jet ki fighter jet ki magi need of the countries award ne aduga at the same time magi pricing at the same time magi quality se thoidong maswai se chingnaningai doubtful oide haibagi area dune thamai se adubu leiba national ki newspaper sing aduga national sentence sing da hai ribusing se SC Supreme Court gap clean sheet on Rafale deal dismiss PIL साइबनी PIL में हम थारुबने हाई रिवर्सिंग से लोय 15 December की Supreme Court की जजमेंट अमल ले सगी मतुंग तसु हुजिक फाउबदा कांग्रेस तदी Rafale deal की मतंग से दम प्रोटेस्ट तौरी ngaraang मटु स्टेट MPCC Manipur Congress Manipur Pradesh Congress Committee सिंधुना साइलेंट रैली में सुसाथगी हाई रिव्यूम से तसेंग ना Supreme Court the clean chit piraba adu politics dum to we from dura habi matang khana jana tanjani lo lengen bir ke sangti a ye thang no phambiri basi Soubam Nongpoknganba Convenor legal department BJP Manipur Pradesh nei ai ihan han bada ojan Nongpoknganbu taramok sari adu ojan Nongpoknganbu oi lengen bir basi Pradeep Phanjoubam editor Imphal Pradesh nei tong Pradeep taramok sari adu ye thang no phamina jari basi case Debabrata Spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee ni tong Debabrata taramok sari tong Debabrata yan lak chap tai tong nak pagi na tawa tong ngarang se rally im chale silent rally ma tong 15 December de tong su dum error bingun ni madudi Supreme Court na maswai se inquiry to gi makha ta na thijan bagi mathuk ta di na PL me am tharu sum dismiss to re tong swai area se Supreme Court ki judgment du owner to du gi wafam duran na thakana still pain da bam ko leibra adu lai wafam di politics ta seng na sanarabra maswai Rafale dil gi matang sin tong direct question to you tong Wapam Side Canonate, Supreme Court ke judgment do lana one talk to one public domain. Okay. Particularly Supreme Court Hariba Magi pricing technicalities ga dudi. Makoina Maduda question to one another Maduda judgment Pivagi Kasu Hagliti and PIL Mari do dismiss the way one. Makoina Hangisina procedure do procurement procedure do Madudi sil envelope of the government the Piro Aduga Yang and 31st October the hearings the lab crab adugi matungina election lay ne court pane state mangagi lay biduda madugi impact on election the target and Convenor on bi petitioner marini PIL tharise Congress the yaudi Congress the help the CAG gi have the comptrollers and the Auditor General of India na madu investigate to high ni by pricing lay the lay bagi modina tat April ki tarik 2015 da 36 aircraft layraga Mage offset partner do Dassault namana khani momong the khanmuduna dum yare haidana mara lauthorok package do 60,000 59,000 crore ki package de makada lauthorok de khangnar pune haiba aduga hujikla Supreme Court kedi Supreme Court doesn't have any power to question the technicalities and the pricing of the procurement defense procurement only magi procedure to follow the operation like pricing do CAG in Madugi report pirabra, investigate our report piraba, inquiry towerbra, CS in a period report, say procedural time, you matungina, Canada, PSC, the Pukhalabra, Public Accounts Committee. Offset partner Canada Ranbato Hibra? No, I don't know, different question. Different question. Aduga, PSC, the Pukhalabra, PSC Sumagi, procedural time, they examine the Parliament, Pukhala, Parliament, the debate on Matunda, passed or Matunda, effect of doing it. High procedure, ma'am, say, Madu, follow the with the Hibadu. Praman Piro, Hydra Moida, affidavit Kaloina, Hide Sarkana, Hide Bissing is Chumi, Hydra, Wasakba, Matik Saba, Officer Singh, Natraga, Mage, Cano, the executive Singh Dona State Parliament, Cano Government executives in a Piba, signed the Wamasana, Sorn Tor by the Wasaba, when Hide Bissi, Chumbangatina, Wasaba, affidavit Yaba, Adumba Cano, Piro Hibneba, Pireba, Piba Kanda, Hide orders the Togleba.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯒ ꯀꯩꯅꯣꯒꯗꯤ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ as per ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ Okay. ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯌꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯌꯣꯔꯃꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔꯗ 5-6 ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯔꯦ CAGꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯂꯩꯔꯦ CAGꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯦ PSC ꯄꯤꯔꯦ PSCꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭रीम कोर्ट गवर्नमेंट पीब एफिडेविट साइन तब तौदन तोखाइबने एफिडेविट अदुगी मतुंग इना गवर्नमेंट ट्रस्ट तौताबने सो लॉन्ग इट इज डिस्प्रूव को गवर्नमेंट पीब डॉक्यूमेंट द बेस तौरगा मसी मखा ताना नेनिंगा होइत्रे गवर्नमेंट फॉलोड ऑल द कैनो से गाइडलाइंस एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोक्योरमेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट अदुगी मतुंग इना तौरेना लौरगा डॉक्यूमेंट द डिसमिस तौबनेबा हारिबा पेटिशन से मसी क्लीन चिट पीब सुंगर नते pricing technicalities the Supreme Court question is the duty of the Parliament. Parliament the magi defense procedure court procedure matungina. Only moina has the procedure sing to the follow the gray hive neighbor. Follow the drebe hoje. Follow the dresi CAG hujiki public accounts committees the senior most MP of the opposition neighbor. Other Kharge Congress kino oibnina mana chairman oin ma masana su press conference taro hire I khande khodi yoroktrena CAG report yoroktrena ताऊ तो है भी जैसे फॉलो तो उठाए नहीं तो फॉलो दी तो उठाए तौरंद्रे बा तो अखोइना हुजिक थाइरि बसे कांग्रेस ती हाना सु PIL सु थादे पेटिशन सु थादे अखोइदि CAG दा मदु इंक्वायरी तो बियो हाइबने CAG की रिपोर्ट तु ला मतुंग द PSC ला काना विल टेक अप द पार्लियामेंट द एप्रोप्रिएटली अखोइ चंगसन ग दोइने हाइरिबा दु सेम था लेरिंगे दा सिगी पोजे थोगलक बनेबा ओके नेक्स्ट पॉइंट हुजिक तारीख 13 कनो द डिसेंबर दा थोखर मतुंग दा जजमेंट ला खर मतुंग दा immediately next the BJP na mo koi grammatical error na hai gi bani CAG gi report on report akoina kano ta khre prepare tor ga PSC chat khre PSC de phangre hai bin sing base moina English ki construction da grammatical error ni aduna huji ki Supreme Court gi judgment da do appropriately correction to bu amendment to bu no ma thai moina sana tha bane khoi hai bin te ko moina su media da masi tha hai ra bane ba adu itar ga di la le false document piraga mistake Supreme Court se misled to have masana praman le natro okay thamo I'm coming again India government amar grammatical error is ya berne natro khoi so wa hang mo grammatical error ese kayam nyam no masai si grammatical error leita I kanu ma haje ke death sentence spirit se khoi hosi BJP ke panel si yawi ko death sentence spirit se was killed the name was murdered the name natro why am da yam soi ba why am da yam Chong no hongning ngai ba maybe kai no thoya bra sibum tungda I soi gre na ukil duna haya bra okay tamo thank you tamo no bunga mai election ni maro na hojik se masiki 14 December ki 2018 ki Supreme Court ki judgment se ki matung da di BJP ki side ta ki BJP ki national president amasung prime minister Modi na haibase maswai se Rafale deal matang se Congress na hanjan law bisna mara bor kanda Rafale deal si panglaw da law ga praja sing haibani maro na general public sing se mislead tawre haibani Congress ta BJP की नेशनल प्रेसिडेंट अमसुंग दैबाक्सगी प्राइम मिनिस्टर हाइबिबसे मरोइना हुजिक हाइरिसी कांग्रेस से साइते थम ऐसे क्लीन चिट नते तसेंग मुक्ति मसवाई से आठन बदा हाइब थाई आठन बदा खरा लानथोक लानसिन अदुगा खरा एरिया खरा दा चममनब खरा पोन बई वारी नि अदुगा तसेंग क्लीन चिट मुक्ति नते हाइबी वाफम सुलेरी स्वाई से हुजिक ती मरोइना स्टेट की तावन ngरang खंजनिंग बसे ngरang की स्टेट मनि इम्फाल दा चली बरेली सी समाइन तौना ताम ऑटो स्टेट सिंग चटपरा मणिपुर खक्तला चटप ngरang री all over India. Merang nationwide protest rally ni tamo samna ka no ponga bai nang jeni buche sai same duni BJP ki side ti thami maduri Rafale deal ki matang da Congress ta praja sing bu mislead tawre habani kamai khumbi dori ke aina se thamjani si tasegna koi gi mot di Congress na praja sing mislead tawi sin kai do bi kamai to koi gi praja sing si matang si gi technicalities कोई याक्राप सी मसिंग क्या दरकार ले अदि कमाइन तोन तोरक पुन मागी हिस्ट्री हाइतारे मागी क्रोनॉलॉजिकल इवेंट्स याम मुन्न खंगबा प्रजा लोइन मक्चाम खंगबदि ओइथोकते अना हारिबा सिचुएशन सिगी एडवांटेज लौरगा कोई सीडी सिलानमनि सीडी ना कोई हंजन थार कान चुंगी चुमु लानगे लालु हंजन जाय कान प्रजा ए कोई चाम अरानबा चाम nganगगदि अरानबा चांग nganगगदि अचुम माली काय अदुगी कन्विंस तोनबा सायदा इफ यू कैन convince the public, confuse the public. Adugi mota puthoga praja mislead tawni lawjeba. Aduga hoji clean chit ki matang chidi Supreme Court honorable Supreme Court na yam phasaba clean chit ni precha hariba khoigi sigi Rafale ki case dei da sarkar sigi aranba karim ta leite na
ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯀ꯭ꯌꯨꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯣꯠꯇ ꯃꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯣꯐ ꯂꯣ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯊꯥꯕꯤꯌꯣ ꯔꯤꯚ꯭ꯌू थाबा या पोने लाना अहोइन दुम करिगुम रिव्यू थाबदा सुप्रीम कोर्ट ना तसेंगना कोर्ट असी मिसलीड तौरे हारगदी थारिबा अफिडाविट पीरिबा मीदु मरा ले हेदना आइन मतुगिन दंदी पि फंगम थोइने अफिडाविट लान बासी लोगी मतुगना दंदन फंदी फंगम थोपदु अदु फंगनि मौत प्रजादा सिलाली हसी सिगी मौत डायरेक्ट कोर्ट चपिरो रिव्यू थाबिरो सिगी जगह से सरकार ने मिसलीड तौरे अदुना मोय दंदी फंगम थोइ हारगदी तसेंग मदु असेंग मने लौगनेबा नतबा अखोय फोरमजे उन तैनाबदा चफम थोकबा नियम चुमना सुप्रीम कोर्ट चटपगी मौत लास्ट पब्लिक खंगजु खंग पब्लिक मनासी कोई समूगी येंबदौना सिदी मनानी सिना थौरीनी सिना युंबीनी हाइबिगनु डायरेक्ट कोर्ट चपिरो रिव्यू थाबिरो अखोयना खली सिनी नत्रगा इंप्लीमेंट थाबिरो बाई कोर्ट की चफम थोकबा नियम खरा कोई सुप्रीम कोर्ट की रूल की मतुंगना कोई लेरिबा कोई इंडिया की लॉ की मतुंगना चटपा याबा फोरम नियम मयाम लेरिबा अदुगी नियम दु इनबियु कोइना हाइजेनिना अदुना मदु इंदब मखै प्रजादा खंगजु खंगद प्रजादा सुमाइन तौखमनी ना कोई हियर सेदा पंगाइदा हाइबसिदी मसि तसेंगना अखोइगी मोतदी मसि कांग्रेसना मिसलीड तौबुनी से यामना मखोइगी मयक लारबा दुगुंबा पोसक अमनि से बाइन थमजके ओके तम प्रदीप मरोइना हुजिक लाइसे 14 डिसेंबर की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट स्वाइद इरि से मैक्सिमम ऑफ द न्यूज़पेपर नेशनल लेवल की लेरिबा दुगा नेशनल चैलेंजिंग करी सिंगदी क्लीन चिट पिरे दुगा मसि लेरिबा सेंट्रल गवर्नमेंट की अचौबा मोरल बू समनेबो हाइदी तामो स्वाइ एरिया से कमाई यंगबी हाइबददी स्वाइद सिंगनिंगाय कैसु लेते प्राइसिंग की करी मतंग अदुगा गसागी ऑफसेट पार्टनर की करी खनबगी लेरिबा प्रोसीजर सिंग करी सिंग अदुगा एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ द सिगी राफेल फाइटर जेसी द कैसु ओदो क्वालिटी के हेतारे स्वाइद क्वालिटी लेतब खोतो वहनते फिफ्थ जनरेशन ने हाइबो हाइदी दामो स्वाइ एरिया से दामो कमाई उबिगेशन कितन कितन थैबो माले आइना सम पाहोद हाइदारे को मन फॉलो तो बुनी नते खबर पारे से माइरे अदा हाइसी सुप्रीम कोर्ट की केस मक्तसु हजि पीएल थारी सिंसी इंक्वायरी तबु हाइबि सेना चुमर चुंदर बा हाइते सुप्रीम कोर्ट सदु कैपेसिटी देते मोइसु इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नते मोइसु तसेन थिजलगा जेसी करम फै करमना फते अरे ममन चुमिबा चुंद्रिका से अदुगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मक्ते देबा थारी पीएल सिंसी इन्वेस्टिगेशन तो होलो अखोय खरे चिंगनारे हाइबनिना असी मतांग से सरकार की हाइदन पिखल है रिपोर्ट में पिखल रिपोर्ट से हाइरे मतुंगना सिटी मखा ताना थिजलिंगाय थोक्त्रे हाइबे वाने अरे हजि तौरसी सेम प्रॉब्लम ने हाइगी सोयरमे हाइसे कांग्रेस में कांग्रेस बीजेपी में हाइजरी अखोना नमगान से ग्रामेटिकल एरर हाइसदा इंग्लिश लैंग्वेज की समा टाइपो है टाइपो सोय टाइप नंबर सोयबने हाइबे पोसे सेइसा हाइरिसी अखोय प्रोसेस डिस्क्राइब तौर कांसिदा अखोना गनस लोयर मतुंग सिदा रिपोर्ट सी कनट बिखरे सीएज दी यंगलोरे is given to the CAG, then it is given to the PSC and have never. At the Supreme Court, carry on law doing Tasiana at the Kanga Torira, not the confused like a Torira have a problem has young Kansinarieva. High Simon High Sakwigi procedure described over has English. After I finish this, I normally give it to High Consider. This is given to as a PSC, this is given to High Consider. Togani have never. Moi gonna BJP Harris would be hide on a colloquial language is given to high procedure if it's right only Tasina Tore Havenate, the CSD and Hillary Havenate, Aruga has a PSL Piccolo Parliament that discuss over Havenate, when I have the Todori heavy money is the era ISO documentary happy young is given to the CAG, then it is given to PSC is given to the when Harrison intent to when a procedure described over high with intent to Pigre Havenate Hadeva. At the Supreme Court ki Ganubidi Magi opinion with Tolotri goes Gary Hagton Matanga among Cocolera, have the Tolotri, Adu Rexum CC confusion the Carigum Supreme Court and Mislito than a man Kangodana, as he is a Yaka possible, parliamentary Yaka possible investigate or Habo or Magadi. A Supreme Court Namai Quasi Mislito Hadra, Manamuk Harapia, as a queen anticipate the war than Educa Tasena, a Harapati later, Educa. Tasena later positive baran later Messi later or a Kadure and Harry can be Namu type of like get a character on Harry War. Typo is a Congress combination young as the Congress common has in a type towards service who Bohem Sway, Baran Sway ready sentence of Soyabra. Sentence of Prosperity when it is given to CSG, then is given to PSC is given to my meaning to be
grammar yenguragubdi colloquial language is given to in lorikana pibani adu logan pibani havni pire havni de pibani have havoni havni mine explain to eva supreme court na says that kamaina mo interpret to no aduna ha mi judgment so when ha lo judgment so ta se na arte pido ni have understand to ra natragana pi khre na khalaga to ra have sma searching ngai em lei deba kengma supreme court na pi khre ai loi bjp na hai si sakan hai si loin process loi hrabni loi yeng hrabni aduna ko investigate to na te to weda ka lete na khan boy magadi adudi moina thok pi chance leba kaino da ko hai di period information rigi to hibni haji pidori ni hai bo ragadi kadoi to ko investor no hai bo si ai hai bi question uncertainty in lady and kale ai motani okay hoji phokti kari hairak pa se kamaina mu masi laur ka doi no hai bagi ngai bam di changi adubu samhoya krai do ma grammatical mistake ni harasu hektamak kom na yeng thok pudi yada bai ria khadi le ri habni tong thong tu se taun te bluta maroina lai wafam se hoi maram mayam du le ramani da maroina hana up ke deal tong no ba 126 rafale jet swai de legen en tong no bagi deal adwai do mu anobo sarkar la kan da kakhiba 2016 ki september da mu inong nong na mu rework point da chatre ga dai so chatre ga adu de suai tang so thamiri ba kan to biro ta adu at the same time swai ki kakip sena su nungai ta ma no madu point dai kon lak chage okay please adu point jump to biro no hujik lai sidi hujik lai supreme court ke judgment ama pirip se ma gon the pirip evidence the base to ma the supreme court law court ai se du ne ma ser phala tar ma pulli to ma the evidence the base to supreme court ke judgment du ke part ama the basis sai tar ma na pirip dismiss to pil mari se dismiss to judgment asida high basi sumaina high sina basis and backbone but koi court to jari go the pricing details have however been shared with the comptroller and the auditor general herein after referred to as CAG and the report of the CAG has been examined by the public accounts committee Supreme Court hai si hain to re harina hai re si mana hazgi BJP thakle chi sigi misunderstand to ra nadraga magi si khang to re hai bu pom la gane khang is hai ri are hai bo magadi case lai na khang mana kha meaning si ona dena pa gi na CAG examine to re ade PS examine to re ade makha taw ke to ge hadro bo magadi Supreme Court na mai gi local pham to mo na akoi ha ma soi ru ga contempt of court ko chabi chance lai bagi mislead to rogadi soina to mon hagdi Supreme Court excuse are phare ko aduga la le have smith le re grammatical error le re p3 report akoina high consider will be given have mo high many high is given hydra almain le ramagadi see the case kitang answer no ba Supreme Court ko akoina anticipate to yaro ma to hun thuni have no wa ne aduga torka to kai to to khangde ada sim hamjir kitang ahob ne le re yosan chaun ahob se hujik le ri ba core of the ngasi debate adu oi gane na khalle ba perception ama hujik factual ama lai perception do hujik pradim thambiri do perception le ba factual de la ga di iri ba po do hujik judgment pi khra matung da ai la le dia de as part court ki procedure matung ina adu ita di perjury bhau la kane ba court ki mana judgment del be adjudication ai tare judgment ama justice ma tawnu bhonari du da la na court pu mislead to bge mana type to error lai jarma ga soi gi na har error adu gi dandi pang tare soi dan mi ha pu dandi dum phangina chamane dandi dum phang thoe ba court mislead to mai asoi biduna court mislead to ena logune ba late oi gre ba ma handok bge aduna madudi oira moy ba deliberately to next day the moy kamai same day khangau the next day kamai kangeno orders in my favor the laga the court ki orders in my favor la aka the amend the view is bukaino circumstance change the then the basic circumstance to change the court na hai the he bai bani CAG report se masi kano da gre share to re kano se pricing details se CAG ga share to re CAG report se public accounts committee na share examine to gre parliament the thamgodok to ngai re hai bani sigi circumstance se sigi basic physical circumstance da people judgment ne Supreme Court ne piribis di ado circumstance to pibam do honga ga di judgment so honga kane bisi common sense da leiba wane ba masi congress na mislead to we wane te ba sidi factual report ne ba leba amagi rule of law gi matung ina leiri ba channel launcher da dunia khoina haijeri bisi ado CAG da khoina takna bani CAG na pakhatre moi makhuda leibini na CAG report do public accounts committee da la parliament ne be debate to godabudi adu obstruct to ne ba aduna Supreme Court su aran ba
मा डिलिबरेटली तब नतन उकिल अफबन मैम तौरीब पोट कदाई इसम चमना हेक्ता टाइप लाले है ओइफम थोकते दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू पे द वर्ड इन अ प्रॉपर पोजिशन मोई खंगब मिंगातने अदुना लाले है यारोई पोजिशन लाले है रिपोर्ट पॉइंट लागे अदुगा false evidence judgment delivery tawgrabnina reserve learning matam du hayubdi hayubuni judgment delivery tawgun how a court can be asked akoi soigre chiema evidence am soigre order dum the semdok pi si bu chana bani si bu government chalai ba leba ma central democratic government am gi tawhum thok pot ba si world aham bon democratic government leba prithibi da government am na sai ba je aham ba on gane ba cheating ne bisi misleading na di cheating ne ba aduna false evidence pi because IPC ki makada chahi ani ki dandi pi bane singba fine singba mayam case lai gre ko adu su adu mathanda lokha chake adu di petitioner moi mari ta hodam ni congress te petitioner nate asai kanona yengan lamme haibaga yengan gani haibogi achou bu khene buduni sam sam nare kanda boro hojik lai CAG hard gani haibaga hard kheba khene ba kene na sei jang thai BJP toropi ai bo sum khana wani ko sei sa koina is language ambiguity ni English language ambiguity ni season ni is the aina si thatar is given to him is given to haisala pi do ni haibe English ma hainai dana is haisala almai to wizard supreme court la na para ga di supreme court la mai ma sai su English for me kan ga no soijam le na aduna kupsan ni ko le la ka dra haidu adu le khru ga ngasai language ambiguity ni hai yalak pai chance khar le ri sum language da hai mo se da khoina pi do ni haibe ni hijack akhoi da ma hijack ni supreme court la no je khim ni haibi po ka do bi adu language ga mi no haidu bi khoina moina thoi do ni haibi pot bi khalam se ko adu moina pa iri kambu na di akhoi mai je khim ni supreme court la na pa je wani spanish ani mo sin ni ai wa grammar se ada grammatical ambiguity khar le re kana mai harik bi chance le ba hairagashu sai haidun lawyer phau na ira kansa kamai don adu mai ambiguity thamingo ambiguity animal tisat ya meaning ka rubi thamai no solicitor general Venugopal ki makha da draft to por ngata ne ba how can it be that wrong adu no circumstances ka no da khina haiwa ne adu tasena haiba moi interpretation de supreme court lan pa jai khwane khoi chumni ji akhina hairi du adu ne hairi pi chance dum le moi so okay maroi no poknganba lai wafam se maroi na hoi soiba side borom da hardi lai bok soi na adum haina badi lei tawgi di adu bu somewhere asoiba masamda asoiba masadu unarak padagi even BJP ki side ki swai da soi ki grammatical error ni haibi wafam su lak tabdi nate adu karim kanda congress na muk tanja akoi haitare maroi na inquiry thijan ba question ba ki thabak se borom da hardi PSC की करी पब्लिक अकाउंट कमिटी दा थादर अकान में से पार्लियामेंट फोक डिबेट तौन बो याबो अफम दुमसु कांग्रेस साइड सु थमदि थमबिरे सोय एरिया से कमें पहुम बिदोरी अदुगा मरोइना सोइबगी वफम सिमदि तसेंग मसवाय से समहा करा दुनोमदा लिटिल ग्रामेटिकल मिस्टेक हाइगदरा नत्रगना लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग अमा लेबदों उबिब्रा कमें उबिगेशन मसी मतंग जे आगी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है खिरन थमजगे खोइना नॉर्मली जजमेंट सी पादगे मरक से सोय दिसे कोई नॉर्मल दी अरीब फाइल केस लगे फाइल से थमजन जाए तर लोर कान दा मुंग सगी फाइल से जजमेंट मुन्ना पार कान कदाय दा खोइन इबिसिन कदाय दे करी इगे पिरि जजमेंट सिना कमाई इगे से खोइन कंपेयर तक जबाय तार नॉर्मल कोई प्रोफेशनल की नॉर्मल प्रैक्टिस नि क्वाइ जरी सुमाइन तो कान से दा सगी पार कान जजमेंट थोला कान से दा सुमाइन ए जगा खरा दा सुमाइना कोई की टाइपो मिस्टेक खरा लेग्रे हाइसि नॉर्मली जजमेंट पार कान दा खंग तुनिबा argument tawr matung da affidavit submit tawr matung da masi normally file si thangro matung da di yang kaina si maram di file mayam leibina government of India ne asuk chaw bolei ba mungai mina case mayam su le si de koi mayam ai koi di chummo po ne masi medi ana sigi particular case di da haying judgment si ga put thola kan da supreme court di thola kan si da para kan da si da si jaga si di kano gi tai pukhra lei khamina chum thok chen voluntarily government of India masana voluntarily ma thajari ne masumain tawna tai pokra lei grena amasi da aina thamjering ba kitang tenglo por ama thamjering bana thari basi malified intention tawraga malified la natra bona file la tasengna soidana tawgibra natra sohin ge na sagi khoi tamon takpi ge ba deliberately tawbra hai basi di akoi na masidi hojik court ta lei graponi na si subjudice oira bani na ma chumi la le je khoi na naina ba kitang legally chunggadau mandre adubu government of India ki typo leri na voluntarily am chengna thamoi chengna chachari ne ba typo legre si jaga si typo legre aduna sigi jaga sida chumthok pi hoina masida yamna bona fide mistake ni haraga thar ne ba adu hayeng supreme court na masi ta sengna bona fide mistake oibra natraga deliberately
malified with intention masi court pu mislead tawbra haididi heng Supreme Court ki magi lakadawa magi circumstantial evidence koi tamunus takpi gi circumstances mayam duna neinaraga adum magi thokchakadawa ne ba karigumba lalamme ain gi adum dandi phangani aduga tasena honorable Supreme Court masidi tasena bona fide mistake ni sumba thokali hai potu yangadi ekoina masi chumen logine ado koigi layman की perspective का professional perspective की अनी सिगाई मोतदी यामना खेनबली हाइबतारे बोनाफाइड की definition malified की definition एकोइना कना layman हमना पिरक definition का professional में पिरक definition का अनी दुगी level दु खेनबली ना plank अनी चित खेनन लेबनी ना असिग मतंग दा चुमी लाली सी आगी मोतदी ngasiगी debate सिना आगी मोतदी मसी पुथोप ngंगदो मानदे अना आगी मोतदी हेना फबदी let the honorable Supreme Court decide on this particular issue अदुमाने थमजगे ओके तोंपो दुलाक से ब्रेक के मतुंग लाक सके ताम ब्रेक के मतुंग ने इम्पैक्ट न्यूज़ की मन हुन यंगबिरब पुनम के फमदा थुन पुतुन लाक सके इम्पैक्ट न्यूज़ मी एक तादन लेबियो ब्रेक के मतुंग यंगबिरब पुनम पु अमकन तराम नोक्सरी ताम प्रदीप मरोइना सुप्रीम कोर्ट के साइटे सु स्वाइदा हाना कांग्रेस साइटे कन चार्ज तोरम से अनिल अंबानी की एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड सिदा कमर्शियल फेवरेटिज्म तवी हैबगी ऑफम सु ओपोजिशन साइट की पुखलतब नते स्वाइ एरिया सिंग सिमा दुगा मरोइना ऑफसेट की करेगी पार्टनर खनबा दुगा प्राइसिंग की करेगी स्वाइ से इरुलग खुगी स्वाइदा सयन अबम तलेति हैबनी सम सम नारकांदा सयन अब लेतब से ताम मरोइना एज होल सीएजी की नतगना खुगी जेपीसी की चाइगी पीएससी की करेगी दा सॉरी पीएससी दा कई थादरुबगी थादरुरे हैबगी पोतुना येंगदबिते हेक्तमक हाइबे याबजाला नत्रगना समहा करा दनोमा दुम कोर्ट केसु से फॉर एग्जांपल एयर फोर्स की सीनियर ऑफिशियल सिंग करी सिंग कोखतरा दुम वा हंगी टेक्निकलिटी की मतंग सिंग करी सिंग से अदुगा इवन मागी हुजूर की लेरिबा फिफ्थ जनरेशन की लेरिबा कमर्शियल मागी स्टेटस के येंगदबदि नते सो एरिया सो इनकम सुप्रीम कोर्ट मसामंग दुम येंगबमदि तरो मोइद्रा सिनेमा जजमेंट हम पिरकदोरिना ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯦ ꯄꯨꯈꯠꯅꯔꯤꯁꯤꯅꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯈꯕꯔ ꯄꯥꯔ ꯌꯦꯡꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯖꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯛꯁ ꯄꯔꯁꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯀꯤ ꯚꯔꯗꯤꯛꯇꯣ ꯄꯤꯈꯠꯂꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤꯈꯠꯂꯤꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯑꯦꯖꯤꯅ ꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯈ꯭ರೆ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯈ꯭ರೆ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯌꯦꯡ ꯂꯣꯏꯈ꯭ರೆ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯩꯝꯇ ꯃꯔꯥꯟ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯨꯒꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯗꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ अरे कोर्टना लाना पारिया अरे सही कनो इरंबदुरदी इज हाइड ओखै अदो हाइजबनी अरे कोर्ट लान पाखिबने हाइबे मौंडु ओइरिरा नत्रगना कांग्रेसना बीजेपी ना डेलिबरेटली मिसलीड तौन तौरा हाइ कांसिलंग साइगी अखोइना होरा मगुरसा नापि पे हाइ मौंडा अखोइ चुमथोक जौगेन हाइरिजु अदु मानो खरस याव ओरम बे ओरम बे कइना जजमेंट थोला कांसिला ए सुप्रीम कोर्ट खंगारि हें सारकनी अदो अखोइ हाउ चुमथोक हाइबे मौंग सुमानो याव कइना थाइदो मिसलीड तौर अदु लोइरमगदि हजकी पीजन लोइखरा तौ लोइखरा पार्लियामेंट डिस्कस तौखरे एरिया सीएजी ना डिस्कस तौखरे अदु केरो अमहन गय तौदोनो हाइ कांसिदा ए अदु तौखरे केरो तौने इलाइ लाइन थादो पोइरमगदि अदु तौरमजन नति हे खंगागदि सुप्रीम कोर्ट ने सौबुम थय असुम तसेना अदना सी पोसि खरदि आइदि क्लोज चैप्टर मगदि ओइनि थाजदे हजि के ओइने मु हामरो सुप्रीम कोर्ट मु केस लोकल में खंदे अदुगा punitive action mislead tौबगी कोर्ट मिसलीड तौ यादे आई सोइबिन हारगसु जाय नि सोइरा कानसिदा मी सिना हर कानसिदा कोन आई सोइग्रा यादे हजकी जजमेंट सिन पे सौरिसी हजकी पोत ओइरमगदि असिंग आदर बेसिस सुप्रीम कोर्ट अखोइन हाइजे सिदि लोइना येंग लोइखरा अदन थारगुनी कइगुना दा सुप्रीम कोर्ट सिदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मगदिना तमिना चपचाना हाइ राफेल एयरक्राफ्ट न फै अदगी कनोना जैकोरना फैगा केम खंगमोय अखोइन खंगद्रि खंगमोय मोइसु मोइ लम्बी नतेबा अद मोइ तौरई दिङ साइगी सरकार हाइजे सी ओरगदि केदोइ गमन इंक्वायरी तौदोइन हाइबने तौदो जजमेंट सी ओरगदिबा अदु ओरगदि साइ सरकार हाइरेसि कइनो हाइगा सरकार हाइबे सोइ लेरमगदि सरकार सुप्रीम कोर्ट सरक पाइसिदि थोलकदो माले त माइना केनमा सोइ हाइजे माइना पॉइंट आउट ऑनरे लोइन थोनरे बीजेपी मसान पॉइंट आउट तौरे खै टाइपो लेखरेना टाइपो दरा single word to soidana is ga was ga tense kenamni haibi hoba whole sentence so is anirthona is given to CAG is given to PSC haiba pige haibine khodi pige haibine te na corner explain tore adu isu kamai tawdana whole sentence so type oido no haiba posima question soi tawna ga khali tawsu tawna public te tawna eruga yauriba hajik yam kana PL thari kamru su yang lawa prasan busan hoi auri arun shori hoi auri moisu lo bhan khama tani अद मोइसु हेता लेम थादरक दो माले तसे नंग इंक्वायरी तवियो केरमा सोइ माले हाइ कान्सिदा
ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯆꯦꯞꯇꯔꯃꯛꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯏꯟ ꯀꯦꯁ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯦ ꯀ꯭ꯂꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯃꯛ ꯉꯟꯃꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯁꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣ ꯗꯦꯕ꯭ꯔꯇ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯔꯟꯖꯟ ꯒꯣꯒꯣꯏ ꯃꯁꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯀꯤꯁꯥꯟ ꯀꯥꯎꯜ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯖꯁꯇꯤꯁ KM ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯈꯟꯕꯗ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ मुनदी येंगबदो माले बट समहाय करायदनोमा करिगुम खरि थोकि स्वाई मतंग सेदा BJP की स्पोक्सपर्सन हाइबिबा रिव्यू थाबिबा याद्रा हाइबगी करी वफम स्वाई एरिया दु पखुम लेबेगे पखुम तक बितारे दुगा हाउ लोंग मसिगी इशू से कराय वो दामो पुश तौगेन खनबिदि दामो जिके हंगबिरिबा अखोय कनो रिव्यू पेटिशन थाया ब्रदा अखोय दौना दे अखोय पेटिशनर दे नते ओके अखोय हानदि CAG दा दुम तौमने अदो मोइना अदो CAG दा अखोयना तइबा मसि प्राइसिंग की करी तौरीबा मैम प्रोसीजर मैम से फजन चुम्मीबा चुमदा CAG की मथौनी दको अदना CAG की मथौ तौहलु हाइबदा मोइना गवर्नमेंट पाइबने नो ऑफिसर तौले बानेबा रिवेन तौले बानेबा मारसिदा पेटिशन थाजले पेटिशन थारिसे फजन एग्जामिन तौरदी अदुम पेटिशनर सिंग की पॉइंट ऑफ व्यू दम लाकनेबा हाइदी कोर्ट की पोस्ट से एग्जॉस्ट तौखरदि पार्लियामेंट दा लाकदौनिना कोइना हाइजरिबा CAG हाइबदी CAG दुने PH दि पुखलकदनि PH ने पार्लियामेंट दा पुथोकांदा पास तौरकांदा पोस्ट से चक्कदोइनेबा अदु चत्तबिदा मोइना अदुम खांगतक लोइसन की बै वाने बलैसे मसिदी सुप्रीम कोर्ट ना तारीख 13 अक्टोबर 13 दा मोइना डिसमिस तौबगे अखोय डिसमिस तौरनी PIL सिंग हाइब कांदा जस्टिस रंजन गोगोई ने चीफ जस्टिस ने SK पॉल कोल ने KM जोसेफ ने मोय अहुम ने समाय हायबा प्राइसिंग का कनोगा दि डिटेल दि मोय चलो है प्रोसीजर दो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर दो अदु भावदि क्वेश्चन दो बयाइना अदु दि सुप्रीम कोर्ट ने येंग बयाइबा अदु ने सील कवर अमदा तारीख 9 अक्टोबर फमंग पिखलो कुंथ्रा मत हियरिंग अमग चथनबा हाइबने पिखलक गान अदुदसु पिखतपदा साइन तौदबनेबा एफिडेविट साइन बजन तौदब नेक्स्ट अमुक एफिडेविट ओइ पिखलो वाइन मथंग मथंग सब्सिक्वेंटली लाक्तना रिजर्व तौलेबा जजमेंट दो हदा खाइदोपय वानेबा अदुना मसिगी पोर्ट असिदी क्वेश्चन तौरिसिदी डिसमिस तौबिसिन क्लीन चिट पीबा सुना नतेबा प्राइसिंग जिनेबा खोइना रेस तौबि सुदी टेक्निकलिटीज दि मसिदी 2007 दा कनोना डिफेंस मिनिस्टर AK एंथनी तना मसी कनो एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट दरकार होइरेना लापदगी 2012 ता अखोइगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट कनो सिना काउंसिल सिना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एबा अदुना डिफेंस की प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर से मसी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल लेपने सुप्रीम कोर्ट ने खुद थिंजन में याद देबा अदुना ने प्राइसिंग का कनो गसे मोइने खुद चंग टेक्निकली चंगजली सिदी कनोदा December 2012 तो बताए अदैदा कनो सी फार्म तरुक लाकनेबा NIT ने टेंडर नेबा फार्म तरुक की मनुंगदा डेसोल्ट न लावेस्ट ताबने लावेस्ट तार मतुंग 2014 दा UPA के मतमदा 570 करोड़ पर एयरक्राफ्ट 120 का 8 एयरक्राफ्ट ने अदो हाल का एग्रीमेंट जो MOU से साइन तौरमने 128 एयरक्राफ्ट के मनुंगदा 70% ना हाल ना सागदबा 30% ना डेसोल्ट न पिगदबा आउट ऑफ दैट 18 aircraft na ready to fly condition da hana pigadone there was the fly away condition da fly away condition da pigadane har 2014 da conclude tawrabani ko 15 ge April da ne ba prime minister na koi 36 lower ni atei di lower atei di India da sana indigenize tawrani haraga hal de ge hena Anil Ambani ge founder kamai credible oidoino mara the national interest individual and the people ga India government ki corporate and public sector company the people ga public sector company ne phayena hujibau lai tender ki kari ki tau kan priority loin pirimne aduna har public sector India government control tau jaba haibne mokoi na pricing so important masi public to puthokba yade hare Anil Ambani di public nata barbra my founder di khangi dudi ma di offset partner ni he knows everything about the pricing and the component technology ma gon the khangi se mane yonthoi haibgi praman kai le is there any surety important labor ba the whole the India government agency ne na adugi employees sing the India government ge na moi anything tau kanda loin khange na moi every document every day hojikti information ek ki matung na even moi email ho open kano decrypt tau ya moi ya that is very secure farm ne hal na confident oidra Anil Ambani farm sabo ji factory box sa ho dri na kamai confident oidu na adu so Rahul Gandhi akhoi na haibane te ko Congress president na haiba ngarang ge akhoi na kano the nationwide memorandum period so 45,000 crore ke debt find the pesa puthal nu pa mana hen hal the credible oi bra these are questions national interest ni akoi hang is national interest ne ba su yaw no loisalam ba po na suddenly 1 year manung da 570 crore the left karba aircraft of value 120 aircraft ke 36,000 crore ke value
fixed tau like 59,000 crore kamai lai no offset partner kamai khali offset partner khan bada India government na it is so important to be confidential in pricing and the technicalities for national security hairaga magi offset partner khan bada na there is no proceedings the procedure am the late anybody they solve na khan bada India na hekta yar bra mi amabu company amabu national interest hoi da thabak taune na kana accreditation pi ge ba kana certify tau ge ba hal di government masana certify tau jabni ke no is a government owned company kari no logic se kari no akhoi ne hojik national highway authority so ida baroina opposition gi ye na question jage ba congress na raise to de adu ne ba the question is so serious masi parliament de khana dong na ni parliament de khana ga po de parliament pokhana ba CAG report se mo parliament PSC de pokhalo PSC dagi report pe parliament pokhani that is our issue okay tamo koi ojan pung amda lakte tamo Pradeep ta han charu ge madu tamo baroina hojik se commercial favoritism am lege haibni baroina congress kam kana chu feel to be area sam khara sum khandab dinate swai da sum baroina Anil Ambani gi nasai gi aerostructure limited aduga maroina Hindustan Aeronautical Limited hal da kaida hana da gi dum masigi defense kari supply with other country ga tawno basum tawla lakhibni all of sudden nasai gi UP ne tawramba deal do 126 duma sudden kakthal poi maram sisu taseng gomakti masi stuck long years stuck tawle badagi change tawro ofam su pandab dinate hujuk jik leba center gi government china aduga 36 handarak poi film dune lady film se menu tole si pricing to almost had the 1.5 times more than saigi yan hana UP ge matam da torom bistagi pungken khene highway ofam su charge tholi tamo aduga maruina commercial favoritism gi matang ama swai si tamo kamai ubi ge sini tamo si pricing matang su se akhui competence oi ro ta sena ko maman ji kam bi hon thoke kai se aduga yenga se budi kitang hana hon le bodu tangi highway atamo le highway bodu am de leba ari explanation diam tawna kare arun jotli hon sing do kare si matang sing do isi mo hai se Hanley did a plane leaving his legs in a weaponized plane. Could I have put in my equipment happen in one tank and I had a nice plane to be. Sina Quina Salama Queen Moxu expression at the examinatory that they could cover part of me when my hand of being one in. Am I having a kitten logical for the arms? I labor hand labor than a plane and leaving her legs and qualifies or leaving the city of them war ready plane nigga high when I had a camp tomorrow. I do have him on Kennedy, I might have a consider. I was like offset partner khan me dance riam has kai kumai to no heavy force play hangnar muni bi khri mona kai khang khau da amawin thorni abani je hana plane sarma mi so de car sa car ade plane lai car box ha de automobile sit sung jang de engine sa bi sung jang de adu kumai to the mon period no hana experience le mi period de pay hal planes ha have ka bom le re plane mona to so se Mahindra kamu se moi plane automobile sa ne moi ka da khara chana ni ga moi da mai pi ko khara phe I don't know that we came out on a telephone reliance some dollar Macamum the Kamai on a sea deal speaking has Kitan would be a health in the idea. I don't know Hazela. Aduga Hal that later, Mr. Hagia Quiggy Hana has pros and cons in Consider. Hal that 75% deals in lawyer of Nikitan, Masil lawyer, Kitan I have near Hamid, Kamai don't Kakino and Mina. I'm going to get into Hallman and Lewang, I'm sorry. Former Transky ex-president of one as one of the Holland. So Holland Mama, so the pressure like in heavy form line. I had the caravan magazine the Soya article in the Syria airport. I read the Ajadolga, Prime Minister Modi, and Anina or December Loki, sit or any Loki, I think my own day. When the opinion had an article series a meeting. I see me here already. See me article later. Kitani kamai to no experience nam changi later kamuna mayam khangan ba jo we the reliance chu so no hal de jar me ke dorge hal ja phati harina phatu mayam da hajo habiro ke ke sadrage hal gi six explain mo ya hana criticism khali na rego haji horrified je da no perform this get we no india gi na public sector in later ga kuira ba se kem tongam da later isro to isma na samani isro so criticism ni public sector has kitang sarkar gi ni sang lax we ka have criticism lego later gasu hazki choice da kamai to the company em ho later hazki plane gi sabi si manam sa kain ta khang do mi am da kalo pi do no factory box ha ji sai factory box ha ji mi da kalo wi do si pi do no adu ga si wo ta se na dalali do ga da marumrang le do na paisa mari bisa pai ma nga mani mari hei ni hei bi accounting hei ni ga haraga plane le abra ka he posi
hangnapham thokpa question ngak tani na si myam si phada explain to om changi kamai to na deal si kado son pi khiro maman ta mo khot ba ha je gi adu khoi ni akon khang ngam de maman do som de gi hunoi ham le ge hebder gi sim hapsen be ge adu ga si deal du di kamai to na to no adu season mam changi chap chabi kan public ta opponent thamba hongam di tang si gi ni ha je arun jagli ma thana chin press ki interview da ha biduna natabida sini le sini post hapsal sini khulai se da my careers capacity hingale khole ka haibegi pot explanation khamle na with technical feedback technical feedback to show ga mayam the convince on hogi mayam si ju apang na de hai praja haraga praja ke ju khang da bjp ja to hai ri ko khang praja ke khang da de ba explain to da mayam phang da ri na khang da bai di e chamam nom le si koi to ri no hang da ri na praja da phang explain to ga si sin to si mama ta ga le si ni tang da lo se tang lo ko na mang jar ke ni khisi da ka hai balance ram bi da ka le na adu ma so yaw da ne da kitang ambani da direct pi hi de khoi bhaw da su kaim khang da ba ade political inclination le ko de khoi dia do kamai no to no hai hang ni khoi ho hang ni okay thank you nobu ka mamro ina hoji ki se to bu gi di supreme court la di am clearly principally maswai area se lambi semba aduga thong saba gumba chamba project nate ma se country gi security concern ni aduna Supreme Court nasu yam kupna yingi heavy wafam di pandabudi nati whereas swai de marui na powers Indian offset partner khanbagi matang sema all of sudden hana halga leinaramba 75% almost complete word of do sat launa thupchan gherkanda karigi damukta ani lambani gi aero structure limited ta kamai pirino nopong amai saite kamai pa computer nem criteria mayam surangani swai area se aduga plus marui na pricing gi karigi matang se pricing se secret ni haibum didum palli khoi ki karim kan handa ki government ki site ki pirak patara so madu sil emblem da do plus madu public domain da puthok pidara ba haibi request am so tokli toki aluga maroina hujiki commercial favoritism ama chatpa mali haibi ofam duni maroina aduga hana ki dil tu dagi handa ki dil sina pasa hena tang bi heli haibagi maram so panda budinate so area since do you have any reasonable explanation le jigedra ha madaina thamdani pricing matang koi tamil sabi gi ba kulai khena bi matang da some have the accessories khena bai tare okay karama maruti karama lei ba 500 ki basic model lei ba masa gi top end model lei ba maman ani khena ba rafale da su adu maina ma gi kulai khara khena ba soidam ki leidam gane maram madudi yamna koi india gi ba national security point of view gi haidok pa ya de mayam leina bane madu koi gi aron bo ina thamaga su madu gi khena ba du maksuni koi sarkar na koi gi tamil ju pan bi gi ba run jatil na hariana je koi takpi gi ba sumai to na khena bale madu gi khena ba du leiba ta ga masana maman ju khena bam thue ba aduga yamna basic oi ba koi na sigi rafale gi case matang da ina thamjeni sina masi koi inter governmental agreement ama semaga hanigi leiram badu gi inter governmental agreement am athu bida darka leiba kayam thuna procure to bu ya ga dege hai badu madu munna yenga matung duda adu mani inter governmental agreement ama sem matung da madu gi agreement gi matung ina torokpa adumba makhata pathabok nina masida kari khanrang ne si koi gi leiba koi kanamta na india gi ai chumain thamjage india gi mi mata na masi koi national security si kanamta su kana to pamde including of course congress kanamta pamde adugi bu magi haidokpa ya ba khara haidokpa ya da ba khara leibani na praja da punama haidokpa ya ya da haibu leibu du maram moidon sa gi mamman si matang su adugumba kulai gi kari hape karamaina manam di fifth generation haib ne rifle se fifth generation du lagna bona bada karam mong da koi gi adudi hena koi tengda pa kambu na khangani adugi maram du leibani na koi gi pricing chi khena ba ju dum ki lakpani na man thamjage ana pricing du khena adugi maram du pricing du khena bale na masli da pricing chumi la le ne koi na madu ai gi motadi madu hena koi gi national security da gi aron ba thambadu yadi haibagi mong da thamba yade she koi hakni praja ke ni atai thara haidu ka dabani haiba dum da la ga di madu koi kitang logi matung na su national security gi matung na su lan ga da khanjai even atai ek ta bawg da su haidokpa yadaba si haidokpa yade na magi schedule yaujari adu minus sumba india gi national security ga mari lena posting gi matang dadi haidokpa yadaba khara leibni na madu pricing matang na mamal hengala podu madu na maram oni mai thamjage secret pricing gi secrecy duma adu gi secrecy of price duma lere adu ani subada aina thamjadingi na koi gi anil lambani farm je manje private farm ni national kanuna koi gi public sector na takin he na kanoi koi libak ki dong phani aisi di khudam america gi farm te log jase martin lockheed which is private farm ne mo f16 sari f16 libak chin ma thun prithvi leba yam da mo f16 joli asiani won ba kangmu khatha do ga ado mo is private farm ni haidana mo da sugum security ki thabaki tawndra bra
private farm or hekta akhoi kano tawni national security gi matang da haidokrani haibu leragadi private farm su akhoi legally sum haidokpa yadi hai poche adum leigani public farm mayam da su double agent oiba mi sudum even government ki agent spy agent si manung da double agent phanari da ana private oiro public oiro madugi security darka laiba essential security gi mari punna mutudi adum hen legin adum legin hai tar sa gi magi level of security do okay ana private farm oiragan hekta handaba public farm oiragan hekta phaba adugi issue di kitang maram chafa tabra na tuman thamjage okay thank you tangol the local kui round ni tamo morona supplement to goya ba ke dum to bi ani tamo aduga ai hanje to isna masigi issue si ga sai di hai bi tamo parliament da CAG kari gi loi yeng ko lora kan da maswai area se parliament da laga debate tong no budun hai bani debate to tring ge achumam thok tri bodi congress dum post to ga le video ba kamai to tamo last stand of congress please asai hoi pradim so bhajan thambi re substance bhajan thambi hoi na hujik si smaina debate phamba da ek nongai rektab se hoi gi panelist hoi gi kari hai tare political party gi on lapi ba singna ai kan no pongan ba khakta da nate ko subjects bhajan digest tor lak te hoi na sai mamang da hai gi ma'am ji ji manam hujik ki mana pleading to revise the president hujik ta hai bi gi ba my credibility hai tare Reliance Aviation ki credibility le people ke sukai de F-16 ki dimagi years over the period of years sagalak dana plane sa dana demonstrate tawdra magi reputed farm mo oiram akhoi na haidi Reliance di kaimta tawdri plane ki kango mo pangkhatre project sida adu da kamai piri no haibne ba akhoi na hai girba pochi de mana mu kano tawre ba dryer go mena mu tawre huje number 1 da haijage ba leiri ba aircraft se weaponize tau ya ammunition sabra ba the solpo ammunition sa de ma aircraft fighter aircraft sa ne ba ammunition the different area am de la ka du ne ba adu the internal collaboration la substantive la du man tau je do ne ba koi india gi defense strategy manung le aircraft to ne men ma gi makers di weaponize tau da mi hana gi NIT 2000 December 12 ki 2012 ki December 12 to lo ba NIT the tender se sida base to purchase ne ba si wa mu da tau ya de ba si model do ne ba lo ri se modality of magi khanbagi khogi gari offset partner khanba khotpa dudagi thorok ba issue ne ba hariba mahang na hariba intergovernmental committee se me abse sunga ya de ba constitutional matungina defense procurement procedure laigadabani defense acquisition council laigadabani aduna mu amend of the defense process intergovernmental agreement haijabani na thamja koi kitak committee hai intergovernmental agreement no no facility te gamba sulai ko ada kitak please kitak hanjagi ma thasagi please asida say wam hai ge intergovernmental committee ki agreement na leba amagi constitution thulaya de Indian constitution se natraga France की constitution लेजरी बिसे मागी law वाली से intergovernmental agreement में थुकाई भी आती है कोई जो defense procurement procedure लेजरी constitution guideline government के rules gazette हम ले रहे हैं अदुए ने चक्कर दम नहीं हाई जे point है दुनिया पर अदुना 2012 की December 3 to थोई बात tenders की मतुं ने low बपोने ना अदु की specification दुनिया पर उसी statement में हम दे MBO ने BJP government से ना हाई बिसे कोई specification होंगे सोए हाई दम design होंगे हाई दे बा कैम होंगे आते होंगे मोइद हक लेते बा अदुना चप चाबा प्लेन दुने लेरि बसे एडिशन लेबा खोटपदो मदु मोइन ममल होंगे कोडी अदुदी अरुण जेली के डॉलर की करी के अदुगी मखल मखल मचा मचा माता अदु लो एक्सप्लेन तोर मतम जु लेगा अदुगा हुजिक लेबा अखोय के अनिल लंबाली फार्म से पीबे आबगी कॉमन सेंस लेबा अखोय द क्राइटेरिया हम तले क्वालिफिकेशन हम तले अखोय तामना हुजिक अखोय कितंग पर्सनल टेक अमस तो बिगरे I think I mean that is not very beautiful. That is not very beautiful. अखोय हाइनिंग अगसु आइगी प्लीडिंग्स त हाइगेरा आइगी एग्रीमेंट सिदा ए फतंग सीदा सोय हागदी I mean that would have been more nicer. Anyway, adu काक्थोगा आइन हाइजनिंगना intergovernmental agreement अखोय लान अखोय तमन लान वाहि जे ताबी रमाले आइना मुख संग चनिंगना agreement अखोयना सिगी फाइटर एयरक्राफ्ट लेबसी intergovernmental agreement ami matungda phaigi lai matungda intergovernmental agreement ama sign ta matungda dug matung leijab leibani ana dan thamjabado intergovernmental agreement na sign to bu yade na संविधान da kachu yaude I mean I should say I as a lawyer for the last 21 years ain thamjadingena संविधान na masi yade si tamon puthokpiro ani du puthokpi taragadi sigi provision ni matungna yade
फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन सु यादे हाइबा तामनु फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन हेना खंगबा मानग्रे कोई खंगेना ताकपिरे कोई नो लेट मी फिनिश बिकॉज अदरवाइज इक्विटेबल ओइदो मानग्रे इन थमजनी संविधान संविधान की प्रोविजन इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट इब यादेना हाइरगदी ऑब्वियसली कनुनसु ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पीबीरीबा कोई नैनरीबा जजमेंट सु यादे है दुम हाइरमनेबा मरम इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट की मतुंग तौबने की जजमेंट पल्ल लेपोनेबा असुब इंटरगवर्नमेंटल एग्रीमेंट की मतुंग तौबने फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन नत्रगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यादेना हाइसी आइगी मोतदी मसी याम लानबा दुगुंबा लीगल पोजीशन अम ओइने अदबाइन थपनसे सेकेंडली अखोइगे तामुन तापी होजिकी तो मारुति का हाना एग्रीमेंट अम लेग्रे अखोइगी कनो तौबा यादे होंदोकपा यादे हाइ पोसी मसी आइगी मोतदी खितंग रोंग इन्फॉर्मेशन ओइने खनजे एग्रीमेंट दरकार की मतुंगिना अखोइगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पीबी जजमेंट सु याम मुन्न पल्लिनेबा ngsaigi army gi officer sing kaudana article chapchana panjage ko ai kano do akhoi honorable supreme court na pibi ba Air Force senior officer ai matal luchalapne ne Air Force officer sing kaure loin kaure asumba sumaina kaur matung da honorable supreme court judges masa mangna samna da moina tohum thokpadu da hena magi hena leiriba document mayam da gi hena naina dana officers ka phawbu kauraga अदी करीदा करी लेगी अनिल अंबानी की फार्म से कमाइन और हापिनो हाई बच्ची मैं चांगना याम एनकम्पासिंग होय जजमेंट ऑफ पास तो कंदा से इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की वांग मदनी हायरगदी आइना थमजनिंग ना मदुदी खितंग लीगल पोजीशन खंग ओके तों प्रदीप लोसल अब तमो लास्ट ओपिनियन तन थमिरम दाइ दामो हाइली कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हाइली खितंग हाइलागा हाइली हानि लेबल डील दुगी कंटिन्यूएशन हाइर अदु डील से द कंटिन्यूएशन ऑलरेडी चेंज तो वे आब खप मैम की पॉइंट आउट होबिरेना ngana handa paramba opinion piece on the high kanda anoba deal ne high mom so high anoba deal loin torogadi process am chathadri ba tasina loin kala la anoba deal loin pana kan la hana gi deal loin high whole man le rena ano simba kitan clear ho jaba jaga di yam yauri ba khale sigi deal sida kitan clarify toroga me khangal kari no khan mom da kala le khale okay thank you Nongpoknganba du taw Pradeep du taw de patang si impact news du lakpi ba du ngasi man huna chama pung phan bi du lo chalak pudi kai kham jera case o mako amuk kan thagat chari ngasi ki damak ta impact news ki man huna mata chalo chanjana ba tanjai ro le adu lamdam se tholi ba thok do athok kya gi marik chum report ki damak impact news mi yeng ta du le biyo